Haga Jingialehkai perlok hapenga New Zealand Persia ke Australia haba pai syagan ke Jingialehkai ke Australia kalau khur ke Namjop adin bagalala aban pelim ke New Zealand dan laila ka wei. Haga Jingialehkai hapenga Wales Persia ke Canada haga ke Jingialehkai ke Canada kalau khur ke Namjop adin bagalala aban pelim ke Wales da shigul lanot badi haga ke shigul ke Canada kalau yo aban Thep haga minit ke basau pewei. Haga Jingialehkai hapenga USA Persia ke Japan haba pai syagan ke Jingialehkai ke USA kalau khur ke Namjop adin bagalala aban pelim ke Japan da arlanot. Haga Jingialehkai hapenga Mexico Persia ke South Korea haga ke Jingialehkai baru artri kenhun kia khai tamar argol hada bukut ke Jingialehkai badi haga gol penya khai ke Mexico kalau yo ban Thep Hashwa ban kut ke Jingialehkai kata haga minit ke kendai peu plus sau badi haga ke Jingialehkai uson la yo ban Thep shigul na ke menta ke South Korea. Haga Jingialehkai Copa do Brasil hapenga Fluminense Persia ke Bahia haga ke Jingialehkai ke Jingialehkai jung Thiago Silva kala khur ke Namjop haga bagalala ban pelim ke Bahia da arlanot haga ke Jingialehkai second leg bad arla ka wei haga gol aggregate bad haga ke Jingialehkai Silva oleh ban Thep ke gol Pynjop naga benta ke Fluminense kata ke minit ke bapra peu sau. Haga Jingialehkai Asia Cup T20 hapenga UAE Persia ke India haba pai syagan ke Jingialehkai ke India kalau khur ke Namjop adin bagalala ban pelim suk ya ke UAE da kendai weekend bad haga ke Jingialehkai Kuldev oleh yo ban khur sau weekend naga benta ke India.